Mentakasngi ka khatsan tarik kinong yalam bahakmat jongka Voice of the People Party i Presiden Rangba i ba Aden Milal Basayomoj kuntupru ya UMP i Dr. Ricky Singkon kili her shanong stony hadin balap ki pajba kili yoban punjab dan buram ya kum UMP nakaseng Voice of the People Party kum ta chasen pat kilawan phaiden pat cheki pajba kum kadak ban ai khublei ban sungu ya ke Krishan borba jongki ban punjab ya i Dr. Ricky kum UMP jongka Shillong parliamentary seat kumta sa chisen pat nakaliang jongki nong yalam bahakmat jongka party klub krepat ya ki pajba jongka nong stony west Kesihil district bakin yaine bakin skam ki jumut ciperkhat ban Krishan ban Aibor ya kinong yalam jongka Voice of the People Party bakinang la ban yalam khambaha ya ke party bakin yoru ya welcome sensyar hak jalahi barokoi kumta nakaliang jong iba Arden ila phak kejeng khublei ya ki pajba barok kibawan hak tege sngi bat kumjuru ula phak kejeng khublei ya ki pajba ki ba kim simla banwan bakin phak lem ke khubor baka Voice of the People Party ling bakin ng yalam jongka kila ai kejeng khublei na kam ta ki pajba barok kibla Krishan ya ka Voice of the People Party berkumjuru ya ki wei pat ki pajba bum simla Krishan ya ka bakin nang yo ka jengmut jengperkhat ke batmai na ka bataman ai kejeng Krishan ya ka Voice of the People Party hakidi kipor ki bandangwan bagi walang kamang ni ajan itu gibian kam jutu ini pertalang bagi tinangalam juga Voice of the People Party ya ke sharp ke juga parti ke belong pra ke belong ke pensembiang seisien ya ke jimot ke jibhat yo le sidon gitu giban pala ban Krishan pra agni ke MP election agni ke sri ke pemeta tin ship ke rai rongba ban ya pertalang bani tinangalam juga Voice of the People Party banya pertalang kumkatak pengaruh melakot jimut nang ni sek manam dan su monomro balak ban pinti jimut yang ni nang ni smak bangin ai ke jingkesan ya ke Voice of the People Party tinggi ni pertalang bani tinangalam akan ni ke pos laisin ya ke syap jongka party ke bolo pra ha kublai shibon kublai syagarmo kublai dilat linti nama kata kau ban kumar jimot yo pada ban penting ko tempan yo pada bau pada hoti negalong di ko di pada nyemdai dan lele UM banti oh di dalam sang ban penting hari ini sini dari wa entre indo keli wa ikdai Amerika dari pasai ko keli pasai ikdai Amerika Kele Chopra, oh gedang lawai KMI. Ting, kok tempan, bat banyalam baklayu pajba. Ringi kintu ipiku ki pajba bi. Yaine tongin syashitam, lada gade ini ban syashitam. Nawangi snotu, baga jingkmu hijau ke sarkar MBA, galang ban kenyap, ya ke VPP, ban kenyap. Ya kini ki constituency bela mikmat daga VPP bat ban kenyat mentayo liu pat ba pra rei ngasno kat no pila ban kenyat kat no senam menta arbusau layak shiteng senam la ta mok la shiteng senam arbusan arbri arbrio arbo pra election satang lai senam da syak kenyat ni syak sitompi dengan ini syak sitom gini kenyat kan no kat hadu mempat jam siam temlele kat barang em agin pinyat kata gani ke jingtmu ke jongki ko ki pat ba te namar tangi ko ban pin snotu bangin long ki pat ba ki ba sha shitom yin ap ya kata ka namar bale ila rem tang piat po agani MP election ila rem tang ba pras patam hande po islong oh ni impact islong kandai ka constituency ka banginum agatin ban job house nam ago pra MLA election no po ngiram tang kiniat namar lagi ni jaga ni songkre pakai parti jaga riu kibarang arbatin yang ka Voice of the People Party kinong song ngani ke jela ki pamdena ke jaga riu begini i bala wan baje kendo bagi kawanwan ni arab lo yang ka Voice of the People Party ongi kum ni nongiram
Jonga Boys of the People Party. You don't getting snow camp. You don't get Kanji. Bagaimana kita tu kita kecintaan. Bagaimana kita mengibu kebenaran Jonga Boys of the People Party. Nyena penpenerang, nyena penpenerang. Namanya yo penpat yo lakam Jonga Sinshar kepada kita dari. Jangan mengalami keadaan kita Bansinshai, Bansin Sopo. Ya ke kamera Jonga MP. Kenal ke kamera Jonga MP. Jonga Ramrai, Jonga Mausnut. Kiledan bentaran berak yang ke puram Jonga Chandru. Dakar pada Shimata, ini ada Cikoshan, ketiga dia ke Jopi, yang ke Boys of the People Party, agar election kepada Pak Kongin dalam. Nomor agar nongdem kabangi kongin dalam ini hidayah hidup pak. Bagi naya pengklan yang kecil strong, agi dom time dijungi. Bagi ni kan maru agar ciduai, bagi ni saat boleh kataruk shisha ini yang kata kasih kabar. Voice of the People Party kan Sinshar yang ni kacela gaji 40 punya ban kuat yang kata bangsa kabarong kata thong gaji kawangi yang pernah kata bersyair ke bangsa kata bersyair ke cipto ban pernah jor yang ni ban kentu ya pergi pak bapinong kita start kita siam bapinong syailam bakla haga ni gaji yang inti haga ni kerjaan gaji yang Voice of the People Party nang makata gaji lenti gaji, kan belum tang sideng lenti. Mereka nolong gaji lenti ke pangida boy hadu ketong, pangida yo ikata ke Porban Sinshar. Ya kali keri ke bagi gaji. Ublay unturku ya bi paro pensolan ya ginong kerjaan di kibiran di isnong kita di tepi. Maka Voice of the People Party, kinongalam ke Voice of the People Party, kilawan ha kali kasih ke pemtaban ai. Dari setang hak Voice of the People Party pengilaman syariah manba. Dari setang hak Voice of the People Party pengilaman syariah. Telah ada VPP ruka syek lain lakut panagalian kejuangan tangno wali ke efek tu kamdan jumucu bangali tepot nang risma. Kaya dijuba kabangalai. Nyau tu orang mak bagi kita gibriu bengi gendu. Long kalong tanggan ni. Nagalang ke cumi kom di nagalam, nyui tanggan ni, balado upat bau baklah hanya ke tinti, kataru kalakot, ya ke jat berdiri. Dari nomor kata-kata, tuai dalam cumi,